Ćao ljudi, Jerry ovdje, dobrodošli u moj novi video. Ok, evo sam upravo tamo kod onog mosta gdje smo stali. Sad trebamo... O, provalio sam kako treba. Ajde bre, gurej. Eto. Sad voda. Sad kad se ovo spustim mi trebamo brzo dole. Da. Holy shit, već tako brzo. Lele, onda moram ponovo. Ja, brate, zašto mi se to tako brzo vratilo gore? Sad moram ponovo. Ajmo ponovo, nema veze. Ajde, brzo, brzo, brzo. Brže, trči, Laro. Pa trči, Laro. To. Evo ga. Okej. Ne, sad nećeš ovdje da se popenješ. I to je to. Okej, uspjeli smo. Guess we go through here. After you. What's that? I think it's some sort of stealer or... Help me with this. Sure. What is it? It's a recipe. Seems to be a mixture of herbs. It could help if we run into any more jaguars. Let's hope we don't. Way out is over here. Okej. Ovo smo dobili, onda super, super. I da, sad mogu da vidim, znači te biljke, životinje i šta već. Super, super. Samo da vidimo. Trebamo dole da... Možda smo imali nešto gore da pokupimo. Ili... Dobro, nije ni bitno. Nije ni bitno, idemo tamo. Uzmemo kožu. Ovdje nema ničega. No. I mean, there is supposed to be a secret city of gold in Peru. Paititi, every treasure zašto ne mogu ovo? But Dad's notes stop in Mexico. Zašto? Like he lost interest or... I don't know. The next volume picks up in Nije ni Syria. bitno. Jonah, help me with this. Ne, ovo je Jonah. Da, on je Jonah. Ja sam pomiješao sa Miguel, ali nije on Miguel. Ladno sam mislio da je on Miguel, ali dobro, nema veze. Holy shit, ponovo jaguar. Nisi valjda ne možeš samo da podigneš. Holy fuck! Kako moćno, prale. Napao nas je jaguar ponovo. Brale, ovo jomaž. Pa beži bre, beži lar. O, brate, ne mogu da se... Ajde! Nemam strelu, nemam strelu. Šta sad radim? Šta sad radim?
Vjerovatno treba da bežim negdje. Au, ali nemam. Kako njemu ne mogu da pobegnem. Ništa, sve u krug ide. Joooo, gdje da bežim više. Gdje treba posle da idemo. Kako nemam strelu, čoveč? Pa šta da radim sad? Ajde, šta da radim sad? Možda trebam onom da pomognem da... Ma ne trebam bre, što treba da radim, čovječ? Aha, evo ga ovo. Aaaa, fuck, još jedna, ajde. Joooo, me zajebo. Joooo. Možda treba da ga udaram sa tim, eto. A nije, imam strela ponovo. Kako brale, tako je. Beži. I njemu ništa ne fali, čove, ladno mu ništa ne fali. Imam još jednu strelu. Jo, Miloše, kretenu jedan. Laro trči. Jo, koji sam ja debil? O, evo ga, napokon. Gle, čovjek ima majmun oko sebe, mogu da i pojede da na pao mene je. Idi bre. Are you okay? Help me with this. Ali dobro, ipak smo preživjeli. To je bitno. Your back looks bad. I'm gonna go make camp. Let me take a look at that. It's not pretty. You know, with everything we've been through recently, I've been thinking about my brother. I always tried to protect him. From my father. From himself. But I lost him. You did everything you could. If I had been in the right place, at the right time, he would still be here. If I
eyes in the back of my head. You can't protect everyone. Thank you. I miss him. I know. My parents. I miss them too. I had a dream about my mother recently. Yeah? It was so vivid. When I was little, my father used to keep things from me. Hide things. About her, especially. Why would he do that? After she died, he thought they'd cause me pain. It didn't stop me from looking for them, of course. I still have so many questions. Your dad created as many mysteries as he solved. Dominguez said that he would use the silver box of Ishel to remake the world. If you had that power, what would you do? Panic, probably. You wouldn't go back to when your brother was alive and be with him again. And lose everything else? No way. I like this world. It's not perfect. But everything I love now is in it. Pao je mrak. Evo ga. Claim her Spanulo se. treasure. The adventurer Lara Croft must A outwit the nije, ovo je king, od ranije. reach the Forbidden Ili? Tomb, and solve the mystery of the White Queen. The way will be Da. full of trials. Evo kad je bila mala. The adventurer should not dally any longer. In a minute, Dad! The high walls of the castle beckon, taunting. Gledaj koliko kuću imala čoveče. Vidi Strange ovo. beasts cross Mogu our se hero's penjam. path. Ne zezi da mogu da Can't se... tell if they're Ili? bloodthirsty. Ovako mala devojčica pa ovako. Ima veliki skok. Gdje treba da idem? Bre? Tamo kapija zatvorena, a ovdje. Nije tu. Ili vidi ovo vršolje. Ovo. O brave Sir Knight, victim of the king's curse, doomed to stand vigil. warning Ladno away zabavaš, others gdje treba da idem from the čoveč? tomb. Laro, nemoj da me zabavaš. Now for the real treasure in the To Forbidden ja Tomb. gledam. Dobro, samo Our polako. hero must be quiet. to Opasna je avoid bila od hurting malih the king. nogu. Vidite vi ovo, čoveč. What does Lara have to do with any of this? She's in Evo her je room Lara. doing her homework. Jo. She hasn't much time. Ne, zatvorio ti prozor, bre. The King's Guard will never expect Croft to climb the castle.
castle tower is taller than Ona je Tiffany. bila luda kad je bila mala. To se vidi odmah. Pogledaj ovo. Idi bre. Jo bre. A dobro, to je moralo da se desi. Our hero continues climbing, looking for another way in. Our hero spies Ja sam another mislio da će ovo entrance. sada padne. Mislio sam, ali dobro, nije palo. Shoo, go on. Young Lara confronts the extraordinary height and danger and pushes it from her mind. Nemoj tu da staješ. A zašto tu staješ? O, brale, a si bila... Zašto tu moraš da staneš? Almost there. She recovers her footing and her goal. Now, onward to the Forbidden Tomb. To, hvala Bogu. These Šta je- parapets a are prođi tu. damaged. Pa to, ja rekao će se Squeeze penje opet. Lara u She's svoje so mlade close. dane. She can almost touch it, but an invisible force field stands in her way. There must be another entrance. Ugh. Lele, kakav Venus pogled, Adventurer has vidite reached vi the ovo. summit. Al bila bogata, gledaj koliko kuću imala, ako je ovo sve njeno. Vidi. A što ona živjela u šumi, evo. At last, she spots a way in below. She will have to be careful. Pa samo stani tu, prođe ovamo i to je to. Pa znao sam da će se to desiti. Croft chuckles. Her I whole stigla justice kući. Šalim se, mislim ona na svaku kući, mislim stigla je tamo u kuću. To je to. Na brz i lak način. At last, she enters the Forbidden Tomb. Jel ovo njena kuća ili nije? Ili? By night, the Great Bat stole the Queen at 30 North and 90 East. From her pen, she wrote her heart. With light, unlock her love's release. I wonder if the White Queen is lonely. The coordinates might have something to do with the globe. A što sad ovo moram da radim? The coordinates might have something to do with the globe. A šta ovo? Ček da vidim.
Šta da vidim šta je tamo pisalo. Aha, znači... 90... Ček. Koji sam ja debil opet zaboravio. Aha, pa to. Nadam se da je ovako. To. With light, unlock her love's release. It worked. Radi. A šta ovo, treba se pomera nešto. Ok, nije ni bitno. Idemo gore. Le, vidi ovo. On je Anubis. Ne, nije Anubis. Greška, nije Anubis. Nije Anubis. A South American healer. A Yatiri. A baby Tyrannosaurus Rex. Skeleton. Dinosaurus. Šta ovdje? Aha, to nešto uzela. Dobro, dobili smo jedan ability point. Ovdje ne treba da idemo. To nije ni bitno, tu su neke maske, nešto, ovdje neki rogovi. Šta je ovo isto ništa, ovdje je isto ništa. Ovdje je stolice, fotelje. Ovdje isto ništa. 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 Ništa ili sve nešto. Aha, a šta sad ovo? Great bat's wings unfurl. Au, brale, šta je ovo, čoveč, a? A što treba da radim? Da stiđem tamo i da... Ja mislim da moram da što ima ovaj. Znači njega ćemo tamo. Pa levo, aha, dobro, sad će da smislimo nešto, ne tamo bre, tu stani, tako. Tu sad gore tamo. Dobro. Njega ćemo tu. Pa tamo. Njega guramo, ajde bre guraj. Jao bre, šta radiš? Njega mora pomerimo da bi prošli. Još malo napred, pa levo. Okej. Okej, i... Sad valja kad ovog stavimo ovamo, valja bi bilo to. Sad će da vidimo. Sad ovamo. I da, to je to. Opa, ovdje ima neki tajni prolaz, a nije. Nije, ovdje se nešto krije, čoveče. Gledaj ti ovo. Ajde vidimo šta je to. Ako možeš, a? Pa kako da uđem tu? Što treba sad da radim? Aha! Mislim da sad trebam... Mislim da sad trebam da sklonimo ovo odavde, ili? Da.
Now I Da, can free e. her. Znači, trebam tu da... Ajde, dođi ovamo ti. With light, unlock her love's release. I... Opala! To je to, da, neki tajni prolaz to ima. Her heart pounding, our hero crosses the threshold into the unknown. These are Mum's things. Oni su mislili da Lara tu ne može da uđe. Pa Lara je, to je Lara, ona može sve. The path was dark and is guarded by bats, said the Red Knight. The White Queen regarded him with a curious smile and said, Bats! I'm not afraid of bats. I'm not afraid of anything. Tell me about this. You and me are riding a T-Rex in Egypt. Where's Daddy? At work. Opa, još nešto ima tamo. Amelia, this is very, very important. I cannot abandon my responsibilities just on the verge. You are always on the verge. Your obsession is destroying this family. Obsession. I'm upset. You are missing your daughter's childhood because you're always in some tomb on the other side of the world. Why can't you be happy with what you have? Oh, for goodness sake, you don't have to deal with it. Dad? Please, for goodness sake, you've got to understand. This is probably the most important one I've arrived at. Well, okay, what do? I have to... Dad? Dad! Au, brate. Come on, Ne, ubili su i oca. Ili? please, Dad. Wake up. Jesu, neko mu je ubio oca. Ne, on se sam ubio. Don't leave me. Au, brale. Au, da li je moguće da se sam ubio? Morning. So, Silver Crown Mountain? Okej. Yeah. Zašto mora biti ovako tužno? Opa, inače da, ovdje imamo sve kao dela. Lele. A opa, vidi. Ovo možete da nosimo. Vidi ovo čovječe, ko je indijanka neka. Lele, možemo Laru iz onih starih delova. Lele, da li moguće? Ali opet je ružna, nije, ne ide. Evo vidite. Sadašnjost i prošlost. Ovo ko lutka, nije ko... A dobro, nema veze. Ok, mi možemo ovo od leoparda. Od jaguara. Ovo stalno mešam. Šta da uzmem? To. Samo da vidim. To. Ne znam da uzmem. Nekako mi ružno malo od leoparda. Ne znam zašto.
Znaš šta, uzet ću ovo, kao... A ne, pošto smo već u džungli, uzet ćemo ovo. Znaš, ipak se to kombinuje sa džunglom, ako može, a ne može? Ili može? Može, što ne bi moglo. Yeah. Ok, imamo neki novi skill. Dobro, to imamo već. To, ok, to će nam treba. Ali sad nemamo. Dobro, to je to, uzeli smo ovo da... Sad... So, Silver Crown Mountain? Moramo mi još da upgradeujemo. Ili? Opa! Jel imamo nešto? Ili? Nemamo ništa. Nemamo ništa, još je uvijek sve zaključeno. Aaaa, shit. Dobro, to kad budemo otključali. Piše da su... Aha! Okej. Jel ima još nešto? Nemamo ništa, moramo da pokupimo još... Još 4 kože i onih stvari. Sad imamo sve koje strele imamo. Imamo tu. O, mislim da je ova... Ipak mislim da je ova najjača. So, Ok, nije ni bitno. Sad moramo šta da radimo. Ajde, Jonah. Ajde, reci što treba da radimo. I kako sad Lara ovo drži sama, a on malo pre nije mogao. Ali dobro, nema veze. How's your arm? a little stiff, but okay. How's your back? Fine. What do you think Opa, we'll ovdje ima find in nešto. Kuwak-Yaku? Running water would be nice. A, I think našli at smo. this point, I'd settle for no Ovo nam drag. treba. Ovdje ima neka kuća, koliba, šta je ovo? Odmah idem da vidim šta ima unutra. To bre. Vjerojatno nema ništa. Pa da, tako sam i mislio. Ili ima. Aha, mapa. Tu trebamo da idemo. Od biješka ne boli glava. E sad, negde smo There's a stigli. road. Let's check it out. Ja imam osjećaj se sad ovdje nešto desi. Aha! Shit, Trinity, get down. Damn. Ej bre! Follow my lead. What are you doing? Get back. Hide. You're the logistics guy, aren't you? I'm not the one who brought onto a bottom bridge. Oh, hold up! I got him! Hold on, they're friendlies. Keep your eyes open.
I'll do it. I ladno je ne vidi. Brate, kako su dobro radili. Sad njega treba da roknimo. A znate šta, to ćemo raditi u sljedećem klipu. Nadam se da su uživali, ako jeste ostavite like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!